Good morning, Babu. Ni saya ada binaka may keli ba't kayo nanungundrew ngo? Saya ada binaka. Wala nungundrew. Masaro nga na wala nga ko. Bila nga namin ko sa turang na aurang alam ko na aurang Oh, na urang. urang. Na urang na aubu. Aubu mayra. Bobosa may ba na urang. Na urang. Mantay ni ngono may urang na turang senga no na ti. Iyo. Tama ba? Okay, it is like this, Babu. Ha. Na yasano ba ko turang ora? Ha. Unangono korto sa bosa. Kede dona bosa sala kumay sa chukina na ti. Ha. Korto sa silent taka na ti. Hai? Like na turanga, they say uranga. Ini masuk bang gue kemni na tora urang kena mar kilain matanggal kafe wenak urang may lomalangi. Iyo, korto sa bosa urang iyo. Hai? Na uranga korto sa bosa na taubu, korto sa bosa aubu. Ha. Aubu yanra. Bala pakai saya waktu masuk memang untuk kadi mana urang may kila. Nito urang gaya laku may cusun gaya taruh ngertu atau bang 2000 takan nanti. Garona. Korto talaga mayra. In the middle of the night, morning, afternoon, anytime. Kamro sa soto batikin do na uranga nira. Korto sa natukuna beko yanra. Korto sa tukuna. Kaya makaroton lako na numuna nito koro may toka-toka. Iya. Kero to lagu kan kento kiro bagai kento tu mana me kita tu mai oka. Kan gini. Iyo. Korto sa nabos kita na uranga may oka. Oka may tailebu. Nisa ngole be use ngolo man taila lo oka. Oka iya. Senga natura lo toka. Senga na bosa mati. Lau oka. Iya lau oka. Lo oka. Iya. Korto sa tukuna mataka, korto sa tukuna maka. Kero ko tono kero to me kinga lo tono wa. Onoki. Onoki. Kuni ono. Oh, ra. Kaya ka boto namba sa tene. Kuni ene usingi be ene. Tene. Yo tene ene. Oh, kem to na may ra. Iyo. Kem to na may yan Rabinaka. Iyo. From the Ra province, Ra district, wanwa tegbukin na Ra. Tegbu ni ko kem do kuni ene ng basi. Baka naman na village Indra is Nananu Vatukaloko Indra. That's boleh kam nunggu korong go di nanano irare. Iyo, poso ka kara. Woi, sige itu guna matanga ko di turangan ni tok. Ko sampai turangan tali nanano ira. Nah, ke arana yanra. Ana magari? Kira sa bosa chico dona mata sere sala ko may nananu. When? Nananu Vatukaloko ra. Sa dona mata sere ko to sa torme dona new recording. The name of the group is K3. K3 from Nananu Vatukaloko ra. Tona K3 ko tona kulina. Acha bat ko bat ne. Rotona ke. Badan re mageli ko sin re na t-shirt kala ba ko tara ke ni kuare. Ko usare de juga na t-shirt ko sa bosa na bendable. Sa this fella wearing red today. What's the reason why you wearing the red today, Babu? Ko de na gito ni kuare. Oh. Awa, simber na sa kanang game, kita tala takanang gito. Aw sa to na sa support ta kanang damu na ami. Iya. Oi. Aja, Iya. team ni ami. Alright. Yo clan yo kem the novice and doctor. Kira bale Babu na team ni Ami, that Salvation Army you supporting. Sengay meu. Oh, so men reda na matanggal. Sengay men na ami sarang sa ami. Oh, the Ami, the Matay Balu. Matay Balu. Oh, I thought you supporting the Salvation Army. Sengay kero to sa Abang ko ba tinga. May kele ulah ko cukup mai. Au sabe tu na chiko ni yan ramen na kana le ni vanua. Au reda chiko ni sa serekina buli sa levo na casa zaka chiko. Tegbu ni ko na fiji showcase. Iya. Na vono oso tondo ni ko na mai na lova la. Salibu na kasa ya do chiko Babu kila kendo to sabi relax man na main. Dona kalibu sange watching ang goibichi na vinding. Lebu na tamata sa oso. Na dingi na party na campaign kendo to we want to get out of it. So sa watching na dingi sa watch talaga na yan raba matakalelevin na sa seriki na bully. Kendo to sabi na kata dona banua may
take the whole family. Men dame manda me sarabasona entertainment. Right, but me kenda sa tegbu maraw. Iyo. Me yada sana singa ni sudo. Right, but men da sa maraw ni sa sudo nito uranga. Right, but Dono. Yunabali iyo salam. Sona puno menda na chiko kinababu na Fiji showcase. Wala nungu seleng ko kanita alaga po. Oye, toka ngata toka iyo. Kalau kena roromo? Asa Allah ko chiko may uri dito na sanga wayangango. Okila kemdo lak chiko mana traffic may samambula. Kemdo na review ka kosa tombale chiko ngo. Yo ko tombale chiko na footpath okila ko lande pa chiko na pothole. Iya. Sange kila na numchiko na ira na pot na ngunsala na kosa na kabana matin ito na sabi ko na bano ni tombale kina. Na sabi ko na footpath. Ni va pothole talaga. Aunque rei muribango, questo te blu kochi leka e nit saranga. Oi. Che sulva tanga, ito tombali jungo che tavange lande. Tamango sa footpath bango ba poto lo stop bango non dam bango redi ko bango e matini ra saranga na tabata. Ya okla ngona ni sukuna bowl. Iya. Ra nangonongo niku attack bona sukuna bowl na magili? Sing ni sukuna. Sukuna. Are ratu school sukuna. Kwa sabi tarungi ko babu, why they call it sukuna bowl? Gonna causa ve tarungi ko ni sausa rede chiko nangona irdo soli mikira na lobby. Iya. Ni sa tarancho ko dona tano. Iyo, dona tano, iyo. Padama, that's not bowl. That's tano. Korto metukuna na soto ni sukuna tano. Roto metukuna ba mesa soto niku anda sukuna tano. Iyo. Sige roto na rin namsura to na tamani nguni ang wana liw. Right bad kini. At saba ko sa wili ka na talno ta ka man may kilingon ngona talon ni tolo na buniway. Iya. Yo, ngo sa boleh coba ngo na telefoni. While meeting a sick person, American says, get well soon. Ya, ira na kay Amerika, ira na matanggal na buniway. Na buniway sa tugon na patient. Patient. Ira na tugon na rin bango, Isa, get well soon. Yeah. British says, kendo na kay England. Yeah. Kung ito ko na British ito ko na kay England. England says, wishing you speedy recovery. Ira na non ray kila me garavi ko non ray tabi. Na as a doctor Michael, when you are supposed to save life. Okay. Ira na tulago iya. Ada bara na to ko na. Ango British England says, wishing you speedy recovery. Na buniway may pertanya may England di satu kuna. Iya. Kaya nito buniway. Ochi sa politiker Indian. Recently, one of my relatives died due to the same illness. Kendo kito, Iya. Naran donito buniway kiwa Isa. Donito momo sangge mate sana na matanggal ito mate sa tobi ko chiko. Kaya sa laok sana na tombale sa. Sa singin doon na po sa binaga sa iyo. Kailangan. American says get well soon. England says wishing you speedy recovery. Fijian say recently one of my relatives died due to the same illness. Mate sa rangana. Makadua. Acha ko bat ni Michael. Au sa baru boleh na selengo. Bisa na kero sabia kere bigo babu. Ko me budi mandana kero vaksingile bu na Fiji show. Kero sa no money chiko. Sa kere ko bisa na kalo sa. Kemdo no money chiko ni kemdo $50 awa chiko. $50 awa me lucky. Kero sa kere time sa wabo ken na showcase ko sa budi manda kero no vaksingile bu na. Kunilenga. Kunilenga iko ngalak ngamay kilang melinduri si Ronald J. Kung metanong ka, bita na kolong kung belang sir. Ya sa bitar tarabingan na 50. Sabar tabu mati ko ore. Mati me kali. Awa. Mati sir lang isa. Nemu satu gunung ko ni sabar to mati. Do telangan ko momo sa mati serangan nan. Na pa ko rin ang pamis patay. Mati sir na ba
Langahere Nikua. Wait, Langahere Nikua and a Coca-Cola Entertainment Stage and the Fiji Showcase, the Christmas special, Nikua talanga sa Fiji National Provident Fund Day, Vonga Nindalain Doki Doki. Sa Vonga Nindalain Doki Doki. Doki Doki. Minabale Doki Doki. And I'm Bongi Sarganiko 7 o'clock and a Coca-Cola external stage ituma. Nanusuro doon ang mata sir na Coca-Cola. Wara na. Thank you very much. Naka. Na babu da meme, na makai na singa ni mataka. Veto koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?